Shukor nakaslem jong unongsan hima. Hanyotrap Youth Council Education Cell harengkat ke HYC Nehu Unit mentakasngi ke arp sautrik unailar kila penlong de ke jingya ki ke bajai-jai hakmat ke office terikam jong Vice Chancellor ke Skul Ba Nehu pan pensngo shu halor ke jing menti jong u pan khot ye ke jingya lang jong ke Academic Council bat kumjuru ban lum ya baro ki stakeholder halor ke jing temu ban penterikam ya ke National Education Policy. Hagani ke sngi ki khot jong ke HYC ki lara ya ki plakat ki bala tho ban khot ya ke jingyalang jong baro ki dan benta haswa ban penterikam ya ke National Education Policy. Habaya keren bar usamla enlang sawian ubadeyu Education Secretary ke HYC CEC ulayat ho baka seng ka penlong ya ke jing persya halor ke jing kular jong Vice Chancellor ban khot ya ke jingyalang bat kinong hikai bat ki wei ki bedan benta lang Henry kabas ngosi kalong bamenta la shibna tam kampat urlong satia kata ka jing khot ya keren Uniu samla ulaong baka jing bam ya ngotho jingmot hapdeng kinong hikai bat Vice Chancellor kalakta ya ki samla pule ka seng kawan ban ya ki amban persya ya ke NEP Henry ki kwa ya ke jing shai ka babiang bada da pentrai kam ya ke NEP kade ban long ka shai bat banam wan ra jing ya ki samla pule kila kinturu ya Vice Chancellor bu un khotno mardor ya ke jingelang bat ban wengno ya ke jinge halor kane ka man VC, down, VC, down, VC, we condemn, VC, we condemn, VC. We demand to call for academic process. We demand to call for academic process. We demand to call for academic process. Lang vila punya tu, kalau kena ke jingwan dengan jumpi, kena ke office dengan BC. Tak kesini nakalian ke HYC Education Cell, sengkemi rengkat buat ke HYC ni unit. Lawan ni tak kesini bin pelong, yang kena ke protes hakamat, kena ke office jom vice chancellor jom kenihu. Kolong halor kawai kadau, kata kadau kolong ba halor ke jing bung sim lakhot jom VC, ayah kata ke emergency meeting jom ke academic council buat kumjuro, ya kata ke jing bung trek jom u lakhot ya ke meeting jom baru ke stakeholder. Namar ba nakaliang jom ke HYC, kikindiat tayo kibaldep bila yo punya kenduk buat VC halor kene ke jing pentrikam ya kene ke NEP. But katkom ke jing keren nak jong kasang buat VC nakaliang jong VC una kular hakamat juni kinungilam ba un sabhat ya kata ka emergency meeting jong ka academic council aswaban shim ya ka rai ban punya hakamat ya ka jing pentrikam ya ka NEP kadu ini academic ya 2023 rai ka bos musi kalong ba mentala shibrai kinti ngili bakal dan ka stand off hapadang ke university buat ki MCTA ki break ke kanhon jo ki college teacher hakaba ngili ba menta sistem kinti ki kena samla pulih dari ki samla pulih ki ba deh ka first semester ki lahapan mat kendu jingye shikadaya namar ba dan namar ka ni ka jingbu sutu jingmot hapadang VC buat ki nohikai hapok ksatri jong ke MCTA buat kade kan jing sumeng jong VC banum ekran ade banum khot ekran ya ki MCTA ka jingru ka bakrau buat ka jingya ka bakrawi kedai ya ki samla pulih buat nakaliang kaseng ka jingwan ka jungi hang ni kamdai ban ong bang iwan ban persya ban pintrikam ya kata ka NEP nakaliang kaseng di pediang sobaya ya kata ka jing pintrikam ya ka NEP namar ni tip ka dan ka jing tai shibun ya ki samla pulih bagi kena pulih jong ke jalan rai nakaliang kaseng ikwa tang ka ka message ku bekelia kolong ba lada pentrikam ke NEP ke dia belong de kelenti umde ban wanra ban pentrikam ya ke NEP ke belong pat le ke jingtim le kan lompat kata ka kan wara pat ya kata ka jingya ke bekra ya ki samla pulih jong ke jalan ya kumta ning ba ka kertas ke banta si sai sin ki tujur bang UBC bon un sobha ban khat no mardo ya kata ka emergency meeting jong academic council bat kumjuro ban khat ya boro ki state hunda khlang ban solve no ya kene ka issue ka ba don mata bat khlang ba kadumbu ekonomi no jingya hakabede bat kapuli ke puti jong samla puli jong ke jela Kemarin untai kan NEP lah dan terikam lagi. Jin sisa nakaliang kaseng ngilayo punya kering ni kinjat layo ro kembang itep ba nakaliang jong VC ulong ba udan ka jutmu nakaliang university ban pinterkam ya kata NEP ha ka hybrid mode kabamot ba ya menta usnam
ban pintrikam suatang hakikat tu kan ni ki college bernah pok kan bak selo but kani ka jing temu jong VC ban pintrikam lingba ka hybrid mood lade claim da pintrikam salusar kan belong pat ka jing nang ka bakrau ya ki we pat ki college ki bomla ban pintrikam ka NEP menendru nilai iba aka kepala da ngambak lag de Shalom Times ili iba kawai ki jaga puli kita ka St. Anthony's College kala mi syahmat pagpaw ya ka jingya ka bede ban pintrikam ya ka NEP wala kadai maka ban kong ban pintrikam bat ka jing bat jing menjur lingba principal ban pintrikam ka NEP hindai ni iba menin wat ka St. Anthony's College ka bala menjuro ban pintrikam ka NEP ka mentak ka pinpaw ka jingya ka bukan ban makam dan ka resources ban pintrikam ya ka NEP but kani ka jing persangbat jong VC ban pintrikam lingba ka hybrid mood kan lang ban bantang kun ka jing temu ban pinya lekai bat ka career jong ki kena puli bat nakal yang keseng di mahamjur ba UVC ba umde pinya lekai ka career jong ki samla puli bat lada ki samla puli lada ka career jong ki samla puli ka job ka blame hi bat ka responsibility kan dai UVC Mula harga dia bukan negara skim tapi guna pin siapa yang dia pin ya kendu UVC. Mi kumbangi kejumut kejungi mentakasni dengan pertasni kalong tambung ini pin ya kata ka action ba halor kani ka jingle menti jong VC but halor ka jing bumburam jong VC ya boro ya khamta me ka academic council ka mereka body ban shim yakinu kira jong university so banyak skmat yakinu ki policy ndai kani ka jingle menti ba ka jing sumeng jong VC kelapin bitar utang yangi de ka pin bitar kampanye sama tule ba kumjuru ikun kunjuni kai mar kani ka jing bumburam ka jong ka pin ibo mau usno crowd ba ditang u budan ya ka buat berpenyat ya ki puli ikam jong ka puli puti lingba kani ka university apa ka jela Te kan no pore pna ayo VC bon khot ya kata ka. Jinsha nomor bu VC mutak siru sumladang kani ka desi lingba kani ka protes ka bangila organize mutak si ni sepet palada kata ka jingdawa jong barwa ki kenhuan kamsim lorong nakliang ka HWC kan berarti kenhuan jong kinuikai ba kumju jong kisam puli super kapat banyak dikiwi pat kisinjang ba kiliti ada kani ka jingbu mesto jingwat kam ka dangya jabat kani ka jingya kulumar pedang kinuikai bat ka university ka dangya biteng